Sanibonani babukeli nabathandi bayo iBorn Again TV. Professor CM Likhuleni onivuselayo, i-founder yeBorn Again Christian Church in Zion. As bakufuthi siku countdown yemhla ka-30, siku countdown asekho endabeni ukuthi sithi hey mhla ka-30. I remember last time when I called MKV Bashise Production, we drove to Palabura together. We said last year i-30 ziyeza siyalontsha siya ordainwa. Seyifikile siku countdown as we speak guys. Sikhuluma nje inkonzo seyifikile. Akusana ukuthi hayi sizonibona next month. Sikhuluma nanje sithi 1 2 3 4 5 6 7 selanga la khona lani layo iordination nayo ukuthi futhi ne-launching. Bafowethu ngifuna ukuthi kumema wena mfundisi, ngifuna ukumema wena othi nawe ufuna kuba unhlanganyele neBorn Again Christian Church ukuze ukhonze nathi. Lalela thina sifuna ukuzuza wena ukuze umphefumulo wakho ube nesabelo ekhaya kuBaba. Asifuni ukuthi uma uhamba emhlabeni umphefumulo wakho uzulazule nomhlaba. Lalela sihlobo sami, mhla ka-30 kuyoba kweneka into letiningi kakhulu. Kuyoba ku-ordainwa, kuyoba kushunyayelwa, siyoba sifida ngezwi lenkosi. Into ebalekile uku-understand ukuthi lisho ukuthini izwi lenkosi. Simema abaseduzane nabakhashana sithi bafowethu owalala wasala. Okungenzeki ebantwini kuyenzeka kuNkulunkulu, ngoba bafowethu uNkulunkulu usilethe emhlabeni ukuthi sizomkhonza futhi simkholwe ukuthi uzokwazi ukusiyenzela umusa nofefe. Lalela sihlobo sami, akuqali namhlanje, akuqali ngami, akugcini futhi ngami. Nithi mina njengoba sila enkangala namhla sila ngihlala khona, ngeke ngilisho igama lana ngihlala khona emkhukhwini wami. Kodwa ngihlala la entabeni, bayakwazi bobashisa ngiseyintabeni Aqua Vista. Sengitshelile ke ngisentabeni. So la entabeni ngihlala khona bafowethu ila kunokuthula khona. Ngoba uNkulunkulu uthi ngihlala la kunokuthula khona. Ingakho akafuni umsindo uNkulunkulu engimthandazayo mina. Ingakho nanyalo ngila ngithi bafowethu lalela sihlobo sami. Okuya kwakho phambili nokufuna ukuphumelela kwakho, fika kule nkonzo emhla ka-20 emhla ka-30. Kungenzeka ungafika mhla ka-29 ukuze sizokhuleka nawe singakayongena. Lalela sihlobo sami, uhleze ekhaya awusebenzi, ufuna izinto zilunge, ufuna kuphakanyisela inhlanhla, unebhizinisi alihambe. Let's pray ukuthi uNkulunkulu akusize. Remember uNkulunkulu uthi sizodla into zethu sisesela emhlabeni. Ubona umuntu athi ngiyophila kamnandi ekhaya ezulwini, kusafuna ngimshumayele kahle. Uphila kamnandi sesela emhlabeni, ngale kothuna kusana kuphila kamnandi uba sokukhuluma noNkulunkulu nabakini. Inkosi yomsayini busise, amen.